ایوار باش بره جلال دبی مرحبا جوارا حاله وی چوه و گرک سول سپاس جتا راجی و جبره سعید راجی بره جلال و اگه دبی پروپر ساعته واخوش و تعبیر هر و گیشت من و همکی شما نکنه اپل کیف خوش بیم تعبیر گیشتی جامن و از که نکنه فاکم فمعناها بحضره ببینن چه تعبیر و تیج مرة تركيا ده طبعا جمرة شوندن فاسكي ساعد النقطة التعبير شو ولا شو أطرق كيف خوش ما أشوم يعني يا رب طبعا التعبير تقريبا بيستروناج تلقي بريك هاتي فهلو جيشتمن يا يسوع تمام تنبير هواية ما شاء الله ما شاء الله بنابي عيسى المسيح طبعا إنسان كان باورمان بالمسيح فإن شاء الله هم عليك كنيسة مكرير معناه لو بالتعليم والإدارة وكده يا سيدي أجد بقى چندتا ورابي چندتي ماركة و تنبير جي ما شاء الله پر كيبورة وما پر عجبان و پر سعادتا غش بره جلال و بره سعيد أول تنبيره يالماز وردبين ماركة يالمازة و پر سعادتوا خوش و دستوا صابن خده بارا بيقول لكن هديو جيانه كم هديو جي ساكن أول تنبيره همه جی هدیه که بیار شاندن از مرا جو تلکی هم ساکن چیز ما رو شاندیم اول لاقیته تمام اول بیانو هدیه جتیخ چه کرنه هر جیز مرا شاندی هدیه و اول جی فیش چکه تنبیره قلب سول سپاس بره سعيد وبره جلاس عطوا خوش و خير سلامات تعبير گشتمن پر ساعت خوش